Go na le ditatofatso tsa gore Kodwa o ne a itse ka ga kgothoso ya kwa polaseng ya mopresidente Ramaphosa kwaPhala-phala mme a tshola se jaaka sephiri sa puso. Motlatsatona o ganeditse dipego tseno. I had no prior knowledge of the alleged theft. I deny that I was involved or I kept secret of any information. What is clear that this is nothing else but fishing expedition. This is nothing else but a made-up story. I think the committee itself that is doing this investigation will discover in no time, because it did not take me even a day to answer the question they were asking, because I had nothing to or nobody to consult. Kodwa o latofaditswe gape ka go felegetsa mookamedi wa unit ya tshireletso ya mopresidente Mayor General wa Lerodi ka nako ya ditheritsano tsa sephiri magareng ga balaodi ba Afrika Borwa le Namibia. Mme o ganeditse gore o kile a etela kwa Namibia mo nakong e fitileng. The former president Zuma was still the president because I was his advisor. Your cameraman will know the story. That was the last time I was in Namibia. So any allegation that I accompanied somebody, I was involved, I knew, it's a made-up story, it's a fishing expedition, it's baseless, it's a lie. Khabagare mangwe a makokokganetso a re komiti ya parlamente ya tsa matlhale ga ya tshwanela go batlisisa mathata a ka ga Phala-phala ka gonne e direla mo sephiring le gore ditokololo tsa yona di tlamiwa ke molawana wa go nna bofihla mme se dira gore komiti eo e se ke ya nna le mosola.